Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Andrew nga napaluan, di ko mga minsya, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Talablepas ti panagsarita mi iti cellphone kini Manang Delia, ti nauna nga kabsat mi nga adda asawa na kenduan nga anak na. Kinumusta ida iti sulso na manong nemi, ket okay da kanumot. Wan sulso na, awang kanumot agpipinaltog sa diyay. Okay da kanumot manong. Okay kanumot dananang kinigdidwa nga adjek, nabastek na kadumat nga agbasa. Ket nasihat ko nakbata, tapno di masayang ti ipawpawit ko nga kastusan da, nga aggapo iti sweldo, iti panagtrabaho, kas may nga factory worker dito'y Valenzuela City, iti Metro Manila manong. Maturugak kuman, iti tamatugtog, tiri daw, ti seled ko, tinamag ko na sino, ti kano landlady, ni Aling Banji, ket kunan nang adda kano sa nga ilik, naggapo kano sa dya Ilocos, alma kano tinagan na. Kadyak amo nga ibagawon no iladawan no anya ti marikriknak iti panakaamok nga mga masangailik ni Alma. Ti babae manong naming inayat ko iti napudno ngem saan nga siyak ti inayat na. Di ko mga min siyak kunakman. Sino pa ilang harot ko ma. Rimuharak harot manong naming iti sinangok ni Alma. Sika ka din nga talaga Alma? Na napawat ka dilayangan ti upat nga tawen nga saan na ka nakita tapno di na kon malasin Andrew. Kasla nga nabayag una yun ngem upat palagay mga tawen. May isang tawen ko nagtrabaho sa abroad ket talubot nga tawen nga nabalod dak. Anya? Nabalod ka sa abroad? Duwain. Kadibang ta nakaruharak ket pinalubusan nakmedlangan nagkawid dito Pilipinas. Nagasat ka. Mamanunag iti may balod ti abroad nga makasubli nga si bibiyag. Huwag nga ron. Huy, di kagsangit akasta ha. Yung makasangit ak, Andro. Kabot amo ti Diyos nga awan ti basol ko Iso nga, nawaya-waya na ako. Nawaya-wayaan ako. Ngayon ti makadakis. Nagsubli aki di lugar tayo. Iti sulsuna. Ngayon tiyak mo nasangpitan na kita agamak. Da Vincent nga asawak kini Harold nga anak mi. May sapa lang ang tawon iti ni Harold iti pumanawa. Ket manoitan ni tawon na. Dakelen. Ket mo sawan. Sapsapulam di kita agama. Sapsapulam di kita agama. Kada na kaibagang handada dito yung Manila, Andro. Alma, nalawat ti Manila. Amok. Ngamjak to aksar din nagingangajak. Masapulan ita. Kanadanan ko na kanyak nga among kano. Hana? Among kano ti ayan ti dati nga nasingit kagayem mo ni Vincent, ti asawa. Ay, saan ba't kami nga sakti na kulon mo idi? Ana? Alma. Nagpapakasyak ang kandro. Noong ti makasara ka kini Vincent. Ibagam ko ma. Tulungan na, pangasim. Please, 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 please. Uwang gayam, baka no sang kapinangan. Ada na batik nga tarawon. Nga iso kumati pamigat ko.
Imsa nga balin tagluto ak tumanin bigat. Tinaskin kita mangang ka. Makan di kusina. Ah, tapno makapangan ka. Sige, Andro. Kinagyaman na. Imbati pa lang na alma manong nemi uy kad may sa nga bukel nga sinigang nga tilapia nga nalaukan ti rangaw ti balangig. Oh, pilat ho ma. Yan basensya ka no, dahito la tinera na nga masida. Ngayon magusto mo ti tilapia, sang gani? Pasensya ka, nagpukaw signal. Anyway, hanta ka nagpukaw. Nag-change na lang tikwa. Wi-Fi. Ituloy ito nga rin nga basa papagayam. Tilapia. Nakalalagip ti tilapia. Nakunak manong name. Maragsakan ka. Ngam siya, agsan naya. Aging ka kadita, kad di mo pa lang nalipatan na di nga panangpahay ko keng ka, Andro. Kad ni Vincent tinaklot ko. Abi namin nga sanga siya. Siya ko nga. Sorry, Andro. Ngam nagbidutak. Nagbidutak ta sanga siya katinayat ko. Kada kayo kini Vincent. No di kat ni Vincent ti inaklon ko. Kaninayat ko. Ngam nagbidutak ka ng ipatag kini Vincent. Ano ko, Tek? Kumakit siya ka, tinaklon ko. Oh, mangan. Hirapin mo mangan. Bayad kang sa sarita ta. Kinunak barong nemi. Agkakabaranggayan kami kada Vincent kini Alma manon nemi na sigint kami nga gayem kini Vincent. Nagkakaraduaran kami ti elementary aging gati high school ngem saan ka nagtulong nga nagbasa iti kolehyo. Tasyak meten manong nemi ti nangasikaso iti talon nga awat de ti tatang iti pumusay isuna iti panakakimat na. Kun manong, nauyong tikimat sa Jesulsuna, agpatay. Ket daan makini Vincent manong nemi ti nagtuloy nga nagbasa ti kalid sa Jalawag. Inayat ko ni Alma manong nemi akasmet ti panagayat ni Vincent keng kuana. Nagkaribal kami iti panagayat na. Ngem daksanggata, daksanggasat, tasyak tinapahay. Aging ka nagtimagak manong nemi kit kinunak. Upat nga taon nga nagtrabaho ko dya, bro. May sala nga taon sa talong nga taon nga nabalutak. Katsyak, at doon inim ko nga taon nga nagtrabaho dito Manila. Tasak ba idi nagkasar kami kini Vincent, nagpukaw ka, may ka dito Manila. Baren ko na, numalis to ka makalipat. Ngayon mapi niya, agmamisa ka pa ilang. Abi nga di ka pa nag-asawa. Tsaka mo, siguro kat sampai nga dimteng di babae nga na ikari nga para kanya. Siya ka di pa lang tipatpatig mo, Andro. Hey! Problema dito nga. Problema. Ni. Siya ka di pa lang tipatpatig mo, Andro. Alma, ingkarik ngamin itibagik nga may minsanak lang nga kayat. Amok na kuma, nga kastat kinapudnom. Ngem, napudnom at kanyang idi ni Vincent. Ngem di na pinagtalinad data kinapudno na. Insukat na kadakos. Idi ta maamuan na nga naibalot ka. Dati pamati na kat saan ka na makasubli pa dito yung Pilipinas kasi bibiyat, di ba? Un nga rin. Idi nagdinamagan nga nabalot ak sa dihay, abroad. Insukat na kundi sa Bali.
May sa kadagsanggasat kadagiti ado nga OFW. Ana? May sa kadagsanggasat ko na kadagiti ado nga OFW. Dagiti mapan makigasanggasat ti sabali nga pagilian. Iti ayat nga dumuras ti panagperna. Saan ka mako nga dagsanggasat, tanakaawit kamat kasi bibiyag, alma, kalpasan ti talo nga tawen. Ngam, talo nga tawen, ngayon karom ti nagbasulam. Ibagtasan da nga pinaturog ti kaso. Kahit naduktalan nga awan nga talaga ti basol ko. Pagyamanam da ito iti Diyos, alma. Wen. Kaputasan hindi nga sardahi ti panagkarkararak ko. Ken panagyaman ko iti Diyos. Ken hindi pinagkidaw ko kayong kuhanan ti panangtarabay na kanyak. Kada kami kadagiti agamak. Yung ti problema ita. Sa tinut ayan, da Vincent kani Harold. Sa tinut ayan da. Tawarin saan ko, saan ako nakayat. Ken saan ko mati nakayat ni Harold. Tawarin ko maladya anak ko't mapasublik. Saan ka agsangit na kastal, mamangmangan ka eh. Diyan kami magawidan ti agsangit, di na agsangit, Andro. Kaya nakapangan ako, nalpasa ko. Aga manakitindasar mo nga taraon. Napukawan ti bisin ko. O sige, ipagnik nga ro din na gito ito maturugtan. Kasaritak na aling Vanji, tao sa rin ti bakante nga kwarto. Kanuan niya ti plano mi ti kaadam nito Manila. Dito'y kan nagyan. Ureta, adam at bakante kapag yanam. Uri di adda akon dito'y Manila ng trabaho manon nemi. Ipawpawit ko iti kasapulan di kakapsat ko agraman kininanan ko. Madamdamag kumatlat tayo di manunay di mamaspasama kada alma kini Vincent. Di Vincent idi manunay di trabaho ta adalat tamat ni alma iti balayda nga mga ayawan ti anak da. Imedikuhan kat nagikat ni Vincent iti trabaho na ta nakaaramid kanu ti anomalya. Masansan kanu idin nga agap-apada. Aging ka kaslapi pinilit idi ni Vincent ni Alma nga mapanagtrabaho sa Saudi. Kaya dinamag manong nemi nga nakabalod ni Alma kaputa nakadisgrasya kano iti aywan ng ubing. Nagpukaw mo ni Vincent iti lugar mi. Kaya imay kano dito Manila akaduwa na ti anak da. Ay, ugayam. Naisaganan ni Aling Vanji ti silet na para king kalma. Agyaman Andro, noawang ka, tsak lamon. Napagkay di balay mi? Awa man tinadaktakamad dananan ko. Kataw-tawag ko lang Sakbay nga daka. Napanak, isudat na kamuak, nga amom ka no ti ay ni Vincent. Kanintad na matan kanyang tadres mo. Imbagtadyak narigata nga nagsapol. Nairanak mo din tirabi. Okay lang. Maya tinairanak ka tirabi. Ngayon no ti aldaw ko sigurado nga awana. Adak ti trabaho. Masalutsud ko man, Andro. Ano siya salutsud mo? Talaga ka di nga awang pa asawam? At ako man kaduak dito na dasawak si Kaman. Awan di mangayat kanya kay. Akas, idi sa amo palangayat kanya kidi. Dahil ito, nakadagdagsan pati bang gibagana. Talaga man. Nimat ngamin, Vincent, kinayat mo. Di ko mangamin siya. So nga umangayat kanya, agas ti sa amo palangayat kanya kidi. Andro, ano kumatadwa ti puso kapay kidi nga saan? No kayat mo, kay dati ita. Ana? Awan da dyan ti script. Awan da dyan. No kumatadwa ti puso kapay kidi nga saan? Mabaling ka kumamat nga. Nagbaling kamat nga napatigan niya, Andro. Iso na lang ta. Napatpatik ni Vincent. Ano suro dito nga bilit
Kasta gayam. Ulitek. Siya ka di pa lang ti at ti pusom. Nasigang ka di pagsalitaan tretang. Kahit ko lamang mo anandro. Tsaka mo. Tanong amin siya ti agayat. Kahit ayat gagdan na yun. Naggasat ti babae nga ayatem no kasta. Ngam dagsang gasat na. Ngam dagsang gasat ha. Tadinakmet ipatpatek. Andro. Ngam diyan mo takasla. Diyak mapulos mapukahon tinamnama. Takas tahak alma. Kang ti amin. Kahit ti pulos mapukaw ti pamatik iti Diyos. Nganoan nyaman ti kidawag keng kuwana. Kahit ipay na lang ipay. Basta agtalidaid kanyak ti pamatik namnamak. Ken kang ti amin. Ti ayat nganta kanyak. Ti panagayat ko ti Diyos. Iti panagayat ko ti bagik. Ken panagayat ko iti patag na tao. Wen manong nemi ori nun jak idiretsong ibaga kini alma ti kayat asawen dikit ibaga ken kuana. Ngem patsek nga amuna nga maawatan na. Ket no itay ket agluluwa. Ngem napunasan nen day tangaluwa ket rumimrimat dikit mata na kasla na ikanit sa bari manen nga namnama. Akasmet manong nemi iti kaaddan ti pakatungpalan ti namnamak. Ken ti panagtalineed anapudno ti ayat ko. Alma, mabalin ako mga kasilitan niya. Hamat pangarot nga mabalin. Adalo man terabi, adan dumanan sa baling agudaway nga ituloy tatagsalita. Ngem, baka no awan ton ti gundaway mo, nga mangibaga kanyak no sa dinuti, pakasaraka kini Vincent. Dada kang runano nga kahit kumamon kain ka, Andrew. Sa dinut pakasaraka ken ko na. Alma, panagkunak kat saan nga nasken pa nga sa pulam. Tapay. Isuka di pala ang tipat-patig mo. Andrew, pacheck na saan na kan nga ayatin. Di na kan pa kan tanakasarak iti baknang nga babae. At idamag ko ket nagkasarda. At saka mo no kasano, iti pa nagkasarda ket nagkasar kayo met nga dua. Andro, dakkel ti maaramidan di kwarta. Sa bagay, ken, saan nga napatig kanyak ni Vincent? Tinapatig kanyak ket anak ko. Kahit ko matuntunan ti ayan ni Vincent tapno mapasublik ti anak ko. Tilaing anak ko di kasapulak kay kuana. Isong ibagam ko man sa dinot pakasapulak kay kuana. Please, Andro. Taintun bigat. Isong tuturungek. Iso ti kang runaan nga si kaswag. Sige. Ibagakan ka. Kahit kalpasan na, intantun maturog. Kaya't konti akin na. Kabigatan na manunemi imununa nga nakariing ni Alma nga mitisyak. Wen, nadanon ko ida iti kusina nga kaduanan ni Aling Vanji agraman ti duwa nga padak nga kasera. Uy, siya din nagluto Apa yung mga siya tinagluto? Kabisadok ti luto. Nabiya lang nga makatulong may tulong kumat keng ka, Andrew. Kaya't nakaluto akon. Ito'y plangka kayang ti kape, mabitlaing. Black coffee. Amok Dati mat nga amok, di ba? Una nga, di na itam ti planti kape di. Di matlo ti Vincent. Di plangka ita. Agduma kayo ka ni Vincent. Saan nga kap-kape day jay? No awan ti creamer na. So nga black coffee kanyak. So nga di nakinayat. Tawang creamer ti kape.
Sikamit. Adto dumaan mi. Ngem nakaskas daw ket no. Kinakaskas daw ket no apay nga nagbalin kami nga nasingit nga kayem. Sakit may mesa nga babae tinayat mi. Oh, kape kan. Alan. Oh, sige, thank you. Nagsalita kami kini aling Vanji at kaserak mo tinitoy. Kasta ka di? Plano mo ka dito kasapol trabaho mo ditoy? Kapilitan to ang kasta no may buston ti banong ko karta. Ano? Agsapol at di trabaho no may buston ti balong ko ang kwarta ko nak. No jak to pa papasublit anak ko. Ito nga tayo ni Vincent ni Harold. Andro, masapul nga siyak. Masapul nga itid nagabuta siyak ti inana. Laglagi pa, may sapa lang titawan na hindi panawam. Saan na kang ama mo? Ha? Di nakama mo itan tanak mo. Ha, nakama mo. Kaya nalawag to lang ibaga ni Vincent nga saan nga sikati inana. Iya mamukto ti bakik adro. Napalpalit nga amang ti dara ngam ti dara mantro naglagibem deta. Ngam no siyak ti ama. Tiyak kayat gatit kang kadarak ko. No si ka ni Vincent. No si ka ni Vincent, di mo itid kanyak ti Harold. Bagnangan ni Vincent, Alma. Sigurado nga bukod na ngayaya ti anak yo. Maitid ti amin nakasapulan na. Ken sigurado nga naranyak ti masakbayan na. Irin to tanagdaid ken ka. Ha mga no. Tapay. Ti pamatim ka di. Kadyak maipay ken kuha na tinaranyak masakbayan ti anak ko. Ay, Alma. Nasakit para ti maysa nga inahakas kanyak. No ibagada nga tsak maitid tiragsak ti bukod ko nga anak. Anak ko ti anak ko, Adreo. Ket ti anak kasapulak nga inana. At akadi pa'y mas napatpatig kasapulan ti anak. Ana? At akadi pa'y mas napatpatig kasapulan ti anak no saan nga ina. No saan nga pamatig ti maysa nga ina. Sorry. No nasaktan ka man iti magkakalma. Ngayon magbagag lang ti buod ko ang pamati. Nasayat launay no itid ken ka ni Vincent ni Harold. Nasayat unay no itid ken ka ni Vincent ti anak yo. Tano siyak ti ama ti anak yo. Diyak kayat. Diyak kayat amisira kanyak ti anak ko. Pinanawag ni Alma iti pa nakakasera mi. Iti pagkasera mi manong dinawat na at contact number ko. Tumawag ka nun at kayat na nga damagin kanya. Kaya bagagmat kang kuha na at panagananad na. Sa bagay manong nairuambat ka di suna dito Manila. Hindi ka aplikar ng trabaho sa job road. Kaya inspirado ak nga nagtrabaho iti dayta nga aldaw manong nemi takasla. Naikanak iti songbat iti panang namnamat. Nariknak nga nagpitik man ti puso. Ken sabi ko ma, tati may kadua gundaway, ket sanak dun nga paayan pa ni Alma. Kahit ko palang isuna, ure no, inasawan ni Vincent. Nadanon ko ni Alma dito kasera, iti panagawid ko iti sarda, medyo nalado ka nagawid at overtime mi. Nakaluto isuna, kanag-ururayan nagtabno, duwa kaming nga mangan. Nga iti panagrik na kasla asawa ko ni Suna manong. Ba nga makaragsakan na itinalimen. Kumakit kasilid kamtun. Manong ni. Oh. Kanayon lagi din nga naimas ita ti panangan ko. Tanda ka nga. Nakaimimas pa nagluto. Si Kapa yung nagluto ha. Kaya natakalang ko akas ken ka. Napilangi sumit ti may tulong ko keng kantro. Tatsaka mo no kasanote, kabayag ko dito'y. Kensya mo no, agbalig ka kung saan. Irapin mo tagtrabaho, bayat nga ararabidam ti panggap mo.
Awan tirantak agpahot dito Manila. Tan lumaalak-lakid din ti anak ko. Agawid ako nga dagos. Ano kami tinapasamak? Itay damo, ket awan pulos tited dagon dahoy kanyak, kakasaritak ni Vincent iti telepono. Apay nga di ka na pa na mismo tayan na. Isutin mo na, nginaramid ko, nginditak pulos pastreked, didak palus pastreked ti kwardya. Umuna-unay, awan ti appointment ko kini Vincent. Ken kang runan ti amin, di nakanumat am-am mo ni Vincent. Nagsakit. Di nakanamam mo diya dating asawa. Di nakanamam mo di karibal ko. Ngayon inaklod mo. Api nga saan mga siya kami. Imbag mga ron ta nakasalita misunay telepono. Nagbaligak. Nagbali na ka makulit. Kaya nagpagpakasyak. Isong pilit ka kinasaritak ni Vincent. Kaya anat na pasama. Anat na pasama ka ron. Jack to kanupulos maalat anak ko. Lipatek to kanu idan. Lipatek kanu idan nga gama. Makiasawa kanun iti sabalit at mga madanak tumatente anak. Tama. Nalaing mo sumungbat ni Vincent na yan. Kadatuya kalma. Ha? At tuyak manin. Yag-propose ka kaya. Uri mano nga harod aramidan ta. Uri mano nga anak. Andro. Baliwak manin tagun unoy ka. Di ka dapat marigatan nga mangipatig kanyak sa gani. Sika madanag ko na kanyak. Ano duwal ako matapusong ken itatawanan ni Vincent. Asino ko mapangarod ti sabali nga pagibaw ingam ti pusom. No saan nga siya? Nasakit launahin no iti palan sa bari nga lalaki tayatem nga saan nga siya. Andro, tulungan na. Tanu maalag tun ti anak ko. Isunday dat sumarod ang panunutek. Kaya doon sa mo maala. Di nagtatakayat. Andro, please, gambarigatan ka. Nalaklakan no aklo ng mon. Kaya ikasar ka. Kaya ramidan ka ti kasukat ti anak mo. Saan? Saan, Andro? Saan doon ang talan ti panunod kenrik na nunjak ba pasubli ti anak ko? Pacheck, nga saan nga naragsak ti anak ko itayan na ita? Kasapulat at kapudno nga inana. Alma kasano nga rod nga matulungan ka. Alo ko yung ni Vincent, dati nga kayem kayo. Baring no sikat idaggan na. Di na kapay denggan, siyak to kid din. Ngam siyak to subardeng, uri anya ti. Uri no ipang pangtanak. Anya? Anya ti kahit mo sahon. Diyak ka no gamdin ka nagpakita ti asawa na. Kandiyak gadir ka ibaga, nga asawa kisuna. Ah. Tano, aramidam na taan mo pasamak. Hawan ti panggap ko, mang pasubli ka ni Vincent, Andro. Kan baka tayak, papapatay na kano no, maamon ti asawa na, nga ti, papatay na kano, numamon ti asawa na, nga ti imbaga nagayam kat kaanakan na ni Harold, nga inadapda. Katsyak di na. Di ka mawatan. Di na kayat, di Vincent nga ibagak, iti asawa na ita, nga anak ko ni Harold. Kahit mo sawen, pinagparang ni Vincent nga kaanakan na ni Harold, iso ang inadapda. Uhin. Iti kano sa bali nga pagilyan, tinagkasaranda. Sumit lang ang asawa na. Nga madaka di awit mo, nga pamaniknek, kada kayo, ti agasawa ki ni Vincent. Andro, awit ko ti marriage contract mi kini Vincent. Dagiti ladawal nga mangipaneknek nga nagkasar kami, iti pa nakarehistro ni Harold, kaya iti pa nakababunyag na. Adala daw mi kada Vincent, iti anak mi. Yamsang kakating mabuteng haramitan kayang ka ni Vincent. Ana, di ka kadi mabuteng, iti aramidan kayang ka ni Vincent. Baklang isuna, kat nalakaitan ti biyag ti tao. Ado di ti mabisbisinan ng heart killer. Sana ka mabuti nga matay.
Sana kabubuting matay mailabang ko lagi dito kalintig iti anak ko. Iso nga tulungan na kumandro. Ken bigbigak to nga dakil nga utang ko ano yung baga na akim ti amin. Iso nga tulungan na please. Sige, tulungan ka, Alma. Gabot dapat patag ka unay-unay. Kat nagasaganak man nga matay. Matulungan ka laing. Nagyaman na kandro. Nagyaman na kinitapay kat harakupin ka. Oy, ampe lang ha. Ha? Ang mga di mo tumadla kayo, awis sa kata kwarto. Pagka ituloy mo nga dimang tulong kanya ka. Kinasaritak mat amis mo ti dati agayem ko manong namingim na tangken ti pangadeng na. Nga mangipangpang taisuna. Taore ka no anya teramidan mi, ore no asino ng abogado ti asidgan mi, saan minto ka nung maapak isuna. Ken, no saan kami kanong sumardeng. Talagang saan lang ni Alma ti papapatay na, iramraman nakpay. Makabulan tinapalabas nga awan tinagapuanan mi, kaditimay sa nga malem, nagring di cellphone ko ni Alma ti tawag, ken nakigtutak, kadaksang sangit ka nang ibagbaga, nga si babalo ti sunan. Napanak nga dagos iti prinsinto nga nakabaludan naman ng nemi kat nadaan kami ti gundaway nga nagsalita. Apay ngamin, anya tinaramid mo? Inaramid mo tinang kidnap kini Harold? Sango kinidnap ti anak ko, Andro. Apay kung makidnap kit anak ko, Harold. Iso ti sagsagan na nga kaso kontra keng ka. Nagiti pulis nga mismo tinakatiliw keng ka, bayat nga iyad adayom ti ubing. Yung sango kinidnap ko na kumayat. Anya nga rin talaga tinapasamak. Ti amok. Kad naalukoy ko ni Vincent. Imbaga na nga itad na ni Harold kanyak. Nagkita kami ti ba isang lugar. Nga adan keng kuwana ti anak ko. Katsakbay nga intad na kanyak ti Harold. Intad ko man keng kuwana nagitad na kanyak kapamanek-nek. Iti pa nagkasarmi. Iti pa naka-restore ni Harold. Kaya nagit niladawan. Inala ni Vincent na kita nga pamanek-nek. Ebidensya. Intad ko. Tapno lang intad naman ti anak ko. Kaya di maala kong ti anak ko, pimanaw kami nga dagos. Naglogan kami ti taksi, agawid kam kuman, ti kasera ta. Ngem kinamat na kami, di kiti pulis. Mawata kon. Inted ken ka ni Vincent, ti anak yo, ngem impulong na kanagiti pulis, akinidnap mo ti ubing. Hayop nga talaga na nga Vincent. Ti ayop, ti animal. Andro tulungan na, kahit ko tiyang panawagan, kahit ko, nga mga monti sa lubungan nga anak ko ni Harold, tulungan na kumapanghasim. Mga alak ti taga-media, nga mga interview kang ka. Sige, aramitak deta. Aramitak, Alma. Kat nangeg kadagiti radyo, ken nabuya kadagiti stasyon ti TV manon nemi ti panagsangsangit ni Alma nga nangibaga ti kinapudno. Nga dak iti sibay na bayat nga main interview. Ano mabalin ket kayat nang ulit-ulitan manon nemi ti kiti kayat nangibaga. Gusto nan Alma. Isar din mo tagsakit. Him kayat kong ulit-ulitan Andro. Barang no, malunag ko ti puso ni Vincent. Wano, barbaring no. Malunag ti puso ta si Duman nga rumbe nga malunag ti puso na. Iso pa yan naglaing. Maudi nga ro din. Kaya nakababayin din kita kamedya. Sige. Ulitak manin. Kat sa anak to kasumardeng nga mangibagbag at ikinapod no. Tanya ko mati mambara ka bang kidnap ti anak ko, no saan ko nga pudno anak kalaman. Kasi ka nga asawa ita ni Vincent, dumngig ka. Kaya't mo ka ding agtultuloy ti panang loko keng ka ti lalaki nga nagtalkam. Kasanunging kasar na ka, kat nagkasar kami. Nagkasar kami met iti simbahan, iti sulso na Ilocos Norte. Inalakanyak ni Vincent,
Nagiti pamaneknek ko, sakbay ngitid na kanyak ti anak ko. Kinuray no, inala na. Saan nga mapukaw, nagiti pamaneknek. Iti nakaifilanda. Iso na sinukuhan nga asawa ita ni Vincent. Si kantek pagpakpakpakasya, kasya na ko ba? Diakon kasapulan ti asawa kukwam lang. Tila nga anak ko ti kasapulak, isubliyo ko man ni Harold nga anak ko. Isubliyo ko ba? Pag-aasiyo. Isubliyo ko ba? Imyan ni Alma iti pagbaludan bayat ngor orayan na kano no addaksyon ti asawa ni Vincent wano saan. Ket orayan na iti panakaiulit ti darom kontra keng kuwana. Mas asyanak manong nemi. Ano mabalin na kumakit kaduwag isuna iti pagbaludan. Nga mangnamnamak nga saan nagpahot isuna iti pagbaludan. Nga lumtaw tumitlang ti kinapudno manong nemi nga danto ibunga ti panagpakpakaasi dati panagpanawagan na. Juan. Kabigatan na manong nemi sana kasimrek ti trabaho tay nagkamanen sa rungkaran ni Alma ti pagbaludan. At akong didalan ko nga agturong iti pagbaludan nga ayan ni Alma idita tawagan na. Karim pa ka muna manong nemi nga adda kano iti pagbaludan ti asawa ni Vincent. Ang kadwa na ti anak ko nga ni Harold. Nga anak na nga ni Harold. Hindi makadanon ako manong nemi ti pagbuludan sa anan nga nakabalod ni Alma. Ken kaduanan ti anak na. Nga gin inarakop da. Wow. Adan ken ka? Ti anak mo, Alma? Wen. Adan ti anak ko. Pinatgan ni Apo Diyos ti ba nagpagpakaasi tayo. Ken kuana. Saan kami nga ginadayupay ti anak ko. Ano kami tinapasama? Kunak man ano, adamo dito ti asawa ni Vincent. Bimanawen. Kalpasan nga naisublin na kanyak ti anak ko. Ken kalpasan nga nailawlawag na tinapasama. Ano kami tinapasama? Na nasarakan ti asawa ni Vincent na kitiinted ko keng kuana. Nga ebidensya. Kit umanayin di dyan tapno mamati ka di kitimbaga. Kasta kayo. Dahil inted mo keng kuana nga. Well, nagitinted ko. Nasarakan na dyan asawa na. Awang nga rin di problema. Hawanin Andrew. Ngayon siya. Di pa nasulmar ti problema. Ti pusok. Saan nga narigat ang magsanitaan dahil tantro. Agbakasyon kan. Dagkukuyog tayo magsubli sa Diyos sulusuna. Ano? Kat sa Diyos doon nga tulagan ti kasarta. Agpeso. Sakmat din tayo. No, hindi kat sakla kuma. Itan kat siya kon. When? Sikala ko mga minidin. Nagbidota ka ng ipatag kini Vincent. Nagbaling ka na roko. Kasi siya ba tinaramid na? Isa sino kumapay na sa baling hayatek nung sana siya. Gabuti siya titak ka lang ay tulong na kanya. Naging ganita kita umpit sa baling ang babae tibiyag mo. Sabi na lang daw ti amin ang Diyos ang gani. No may kariak pa ikan ka. May kari ka kaniya. Ore mamin sa nga pulik at siyam kang aganak. Napututan na ka sa bali. Naging narakop kami manong nemi tinairut kat inarakop ko pati ni Harold. Kat kastaon ay tingkang panagyamyaman kini Apo Diyos. Kitamkad lang ni kiti pasamak manong. Kat sakbay nga nagkawid kami sa Diyos sursuna iti karabyan de tangal daw manong. Saanin nga duwa nga silid ti ayan mi. May mesan nga silid ti ayan mi manong nemi kini Alma. E dinto ta ni Harold kat idya silid nga dati ni Alma tinagsilidan na. Na kami tinagkasilid. Na kami tinagkainda. Na kami tinagmaymesa. Kat manso na manong. Talaga. Kit am kadlang tinagan-ano siya. Diyak idi mapukawan tinamnama ta saan no saan matlangan ni Alma jak langin agayat ka nagasawa ko na. Kit am kadlang ya. Da kami matlang manong.
Kadanyan nga nagimas ti kiti bibig na manong. Anyan nga nagimas manong nemi na kiti duwaban sanas na. Anyan nga nagimas manong nemi ti tilapia na. Tilapia ko matititle na dato yung istorya manong. Ta tilapia dya sa Jay Sulsuna nga pag-imunak nga nalaing ngamin nga agkalap idi ni Vincent ti tilapia. Nangruna no ka magbuburak iti isot agsigang. Apo magustuhan launay ni Alma manong tagigop ka nagsida ti tilapia nga sinigang. Kitita manong nemi. Indad mo ten ni Alma ti tilapia na. Iti agdama manong nemi kat nagasawa kamin kini Alma. Kalpasan nga nadamag mi, kat napaniknikad mi, nga nataya ni Vincent. Wen manong, adugayam ti kaso ti loko. Adugayam ti anomalya na iti negosyo da. Wen manong, adu iti negosyo na iti anomalya da iti inasawa na. Ket adu iti napaspasaktan na. Isu nga pinatay da isu na. Ta siyempre nagsinadan ka na diyang asawa na. Di kat nagbalinan nga nakurapay isu na. Winanted na maten. Inanup ta. Kat nasarakan na layangan nga naiwalang iti bangkay na ngagtatapaw iti Pasig River. Sayang ka, Vincent. Ngam santa kanto palipatan. Naruna, numapang kami ti karayan iti sulusuna. Nagbuburak kami manong. Takasta iti kang kanayon mi nga aramiden, idadda kang palang ti high school. Manong nemi. Kinuray, idaddadan ti college. Kang kanayon kami di mapanagburak, kadato malaalami nga tilapia manong. Vincent, kasta siguro ti pagpatingganan, tita, panawen mo. Iti kaadam di tulubong, kinun ko natin. Manong nemi, nagasawa kam nga rod, tawanin ti makalapad, tabay sa nga balo manong nemi ni Alma. Ket naparaburan kami, manong nemi, iti sa balipay nga duwang anak. Bali tadlo di kita anak mi manong. Ni Harold nga inauna, ken duwa nga babae, nga putot ko iti asawa. Na ito nga rod, manong nemi, iti pagkasalita, nga kasaliti kalmalay nga napasama. Kaya nagyaman naglaunay, ti anos mo nga nagipasa, ket sapay kuma, tada kay bati akman, iti adal, limliwakin pagsarbingan, tibiyag, kadigiti padak kanimngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuoy nga rod, agyaman nga pagaya mo, Andro. Thank you, Andro.